Inut arta ningkan krisi ariso karlitang Raju Sobedi kupi koson penloni amithang kebek Adam par arlu kokthat chipida. Lakha Police Socheng constituency Hamren police station ke parlo Hamren pen kahelo kilometer krisi rongmandua towar kasilam bom Moromi Enterprise along ke claim dun bom inut Nepali ariso Gonesh Sobedi asopo karlitang Raju Sobedi kupi koson penloni amithang kebek Adam pararlo kokthat chipida. Truck registration nang ML10B9444. News report Public TV Karbi Anglong. হয় হয় ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছে এইটো ঘটনা মানে আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে হৈছে ইমানো গম নাপাওঁ মানে এনেকৈ মোৰ ভাইটি সেই যোনী ভাইটি ক'লে এনেকৈ ৰাতিপুৱা চাওঁতে এনেকৈ ঘটনা পাইছোঁ সেইটোৱে এইটো কেইদিনমান আগত কাৰ লগৰ বা কাটাত ছোৱালীৰ বিষয়ে কিবা কিবি কৈছে নেকি নাই আমাৰ বিষয়ে ইমান কোৱা নাই নাই নহ'লে আপুনি কেনেকৈ গম পাইছে ছোৱালী কিবা বুলি ছোৱালী মানে দেউতাৰ লগত ছোৱালী দেউতাৰ লগত কথা পাতে সেইটো গম পাওঁ মানে আছে ছোৱালী দেউতা আমাৰ দেউতা চব আহিছে এতিয়া আছে ইয়াতে লগতে আছে মানে চব ৰাইজে কয় মানে মই ক'লোঁ ভাইটিক যে আজি বিয়া পাতিছ ভালকৈ থাক ভালকৈ চাবি সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু আচ্ছা হয় মোৰ নাম সুভাষ থাপা হয় তোমাৰ ভাইটিৰ নামটো ৰাজু চুবেদি হয় আপুনি একো আমাৰ পাতি একো হেৰি নাই আপুনি কেনেকৈ গম পোৱা নাই তেনেহ'লে কি বিষয়ত এইটো বিষয়ত তেনেকৈ ঘটনা হৈছে তাৰপিছত যাই পেলাই চাইছোঁ তেনেকৈ ঘটনা হৈ গ'ল সদায় গাড়ীৰ লগতে টোপনি মাৰে হয় ৰাতি গাড়ীতে থাকে সি সদায় হয় Pini la son puken tumta chini ne sonji pu bang awas puta tumye bang pakka gari ka cham hajar pakar tu yani sam ta bang ta dukan dam yi bang po do clip thang the la dake utpat pe la dake do anu me pining pen ane ni kan pho mati ni kan pho pot ni kan ki thom anda me lu no ni kan hinin dola chubhang he kali puna chubhang mon te ni tum se bang pari le bura buri tu pen la dak rong asal pen ta rong a pidu si pidu long le de rong lu le len lo pada hala au swang no si ni tum bura buri dam si klem dam lo la son na yi pita wuti da ho pine wuti pam don lo jat lo yo ala me thang ave buti de lo anang su la son thang ave ave ang te klem pa mi ba dak bang klem pa mi chu pa mi dam pa mi hang a problem ave non ke dam tang ane một phía làm chi ni nói phăng vào nhà làm chi ni mình cái đam tang anh thang anh làm về luôn là về chụp hong về chụp huri về rất là về nếu như tụi mình phải đào prang nếu như là sĩ cái mà thế họ mà sĩ hay là đắc cái đồ hem phụ đồ mà thế đồ lo mà sĩ là son nó là bura kẹp rồi hè dangoria kẹp đồ là cái chính đam mà nếu như bạn pusi vàng đó hem chỉ đam mà sĩ sabra apa johor ni jo johor tong man da lo ni la da ke yo son si ke man pu ama bura pen ni li wang lo da bura buri wang lo nang lang lo lop ana lo ha la tempar jata vek jata gari anta thek thai gela হৈছিল অলপ চলপকৈ গাড়ী শিকিল গাড়ীখনো অলপ চলয় তাই ধৰক লাইচেঞ্চ বনালে আৰু ড্ৰাইভাৰ হ'ব আৰু তাই যি সি ছোৱালী এটা ৰূপাইত ভাল পায় ৰূপাইৰ কাৰণে সি যি এনেকুৱা আমি ছুইচাইড কৰিব এইটো আৰু ভবা নাছিলোঁ সি এটা ষ্টেটাছ দিছে ষ্টেটাছটো তুমি দি দিয়া নহয় ইয়াতে দি দিয়া কৈ দি আছে না ষ্টেটাছতে দিয়ে হৈছে সিটো তাতে গাড়ীখনত আছিল সি ৰাতিপুৱা আমাৰ মানুহ মাতপাতে ৰাহুলে মাতপাতে তাতে সি এনেকুৱা মৰি আছে ছুইচাইড কৰি আছে তাৰপিছত আমি তেতিয়াহে গম পালোঁ আমি গম পাই আমি মালিকক জনালোঁ মালিকৰ পিছত আমি অচি ছাৰক জনাইছোঁ থানাত এতিয়া থানা অচি ছাৰ আহিছে ল'ৰাজনৰ গাঁৱত ক'ত আছিল মকাইৰামত তাৰ ইয়াত মা দেউতা ককায়েক একজন আমাৰ এতিয়া কামেই কৰে সুভাষক লৈ ল'ব পাৰে অ' সুভাষ তো ছাৰাও নাইছে আৰু সি ঘৰৰ মানুহ মাতা হৈছে আহি পোৱা নাই আহি পাওক তাৰপিছত কি হয় মালিক আছে না আমাৰ নাই মানে সেনেকুৱাতো ইমান ষ্টাফ আছে কাৰো লগত সেনেকুৱা হোৱা নাই
পেমেণ্ট কি কাম কৰি আছে দৰমহা পাব কাৰোতো মাৰা নাযায় না মই ইমান বছৰ কাম কৰি আছোঁ দৰমহা মাৰা যোৱা নাই এইটো ইয়াত কেইবছৰ থাকিছিলে ল'ৰাটো বৰ বেছি 1.5 বছৰ হৈছে আৰু ভাই দাদা আছে ইয়াতে ঐ সুভাষ Elvin Timong Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Lombajong Local MSC Johnny Timong Atumaphan Kachuropon Elvin Timong Ahin Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Lombajong Local KACMAC Johnny Timong Alang Litumaphan Social Media Along Pen Ningkang Sam Kachuro Pajerpon Ningkan Pharo Sose di sama lakhahini araratum kisung ke boypen ke jok un ipin kachileng atowar kavia jok bonta non pining aningkan surihini ra ingkoira pho anki kisung pen nang pa jok ponlo mati jok ponlo pusing ningkarong ningkang sam kachuru pajer ponlo News Report Public TV Karbi Anglong Karton pajer pono Karbi Anglong selang 2 rat afan stame apente itum kacing honai itnon kedobom Karbi Anglong autonomous council along kacaripon CM Dr. Tuliram Ronghang akihai apente itum along tim Karbi Anglong lumajong long kedo non kikibom MSC sa juni timung alang itum tim Karbi Anglong apente Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang kabol ipon pen Karbi Anglong cingthur ponangji tu kaike lang di kama thawer apente puthor alang ni long abang so ardi ke pidun thije phan tu itum cinghon sar juni timung majong MSC lo pati Karbi Anglong mas konsulong MSC lo lang itum kacerap alang ni long siam salang kacerap dun pen abang so hawar lumajong lang so maten di sama number 2 la so hawar how man tu ne kai pe non an tin thura to wala hala thunang lo ni lak non lo non ni dak ajab lo aprang to war son si kisung man ni nangal to halo Facebook lo photo apan hala video la ha do prang an si kisung ma hala pen non son also a photo video ni di ang to hala paklang pon po asla po anak tin ni chana long po ke ini tun kai kita ting ni ke ki hai Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong autonomous council lo chief executive member anang ni kabor ipon pen pirthe lo te Karbi Anglong along dharom alam pawai pin pen party alam pawai pin pen tingthor ponang jipu kwan dak di sama hawa ke papi hupen non na pusono prowa ke tela dun long pop lang ke alang dila kai kita nan hir jume padonang aton tu ibitul nang ni tikem kita amti melong stame ni itu hin pasta kai kita hin stame kacoro pen ningkang sama kapan kai kita nang limang stame Give and take Polisia Puthak Sarsing Anglong Lapen Arisang Ho Tumpen Pherangke Mai Ki Phapo Pherangke Maya Longkaning Jepon Nilitum ASDC Song Pen Ke Mantunita Give and take Polisia Puthak Jekroi Dun Thek The Pusi Sodak Pen Pherangke Maya Long Pen Ning Jepon Tangte Ang Tonalam Kachini Jia Phanalang Litumalam The Pen Le Arjupon Iksina News Report Public TV Karbi Anglong Met dak pini tong sekot penilitum ASDC Socialist Party Hinpen Rangki ajir pudumna chu khailam gela pudum jela bangso agosto cheklo tarikh ora porni Karbi Anglong mas council CM havangalong malang litum BJP program hur ajha khadagara datum than lam chubai kani je te kang puthaksi nilitum isi rabathan kapachi dun kangtum as halaso mayalong Tuliram Ronghang jasemet sonilam the kani je du is sona banke give and take ke avi Karbi Anglong ke selang litu as give and take ke koprajhar ben guhati bhancha ke chengse lang li ninje lo la pe dhiniela li kani je banke Karbi Anglong long li inchi si da meghaloi phanda ni tunge PTKA give and take da avi ke kolam selang li ban kani je
lasi tuliram ronghang bang dak sonilam boni tu waktu isi bang alang li give and take puthak heglor pen information bang alang li patu joilo ba kali blog alang li give and take alang he bang chini ne let si a joine si kata solam ni te kang rong lok sen tu itu lasi inci hini polam kali give and take bang ke ha samudan rong helan pedak inghilang soan laga jirgin dengan part lo la pen ke pu Havang pen dak lang honjara kaduk kawe isi 1624 square kilometer ke thedung west Karbi Anglong li achi tim dukai ge Meghalaya phan ki pidet ji phan 2021 ningkan Assam pen Meghalaya chief minister bangni tum Delhi long MOU chetok edlo la bangke la pen pining apong lo Meghalaya government pen hada ga deputy chief minister madame ninje verlo 15 August aprang ke la solong li blok 1 blok 2 kubang itu Meghalaya tum kachelong thulo kuke officially si bangkaning je la si niritum thegdulong la so good sita Karbi Autonomous Council pen punon la pen gedak Assam government pen punon jong si give and take ave pulutang te kopi pot si lamboy la tum lamta pi bedet la pen Karbi Autonomous Council pen ta la so good pi pot si kam khi ave det lo la si inchi si hini kolam kali ke thedung long le si Meghalaya so ke ponji la pen soni bangke alang li pulo jela ke Karbi Anglong ke give and take away la ke ha Guwahati pen Kokrajhar puselang li pu sitalang li chini ne la so lambang la west Karbi Anglong le give and take kapat chunji phang Pijus Hajurika phan chairman selam si la tum dak regional committee seng halo so regional committee ke amria MSC diu famous laida member lo Chinthonga MSC Obhijit Krota member lo Sochenga MSC Hetsirong Harda member lo lapen amrenga MSC rida terang pi dame dak member dulu la sila so regional committee ke sengke hak Kokrajhar ba Guwahati farman kapacheng YG phale la so regional committee ke sengali la ke la west Karbi Anglong le Meghalaya phan PG pu hala so process kapachunji phan se la so regional committee bang ke seng la sini litung chuning rilo tuliram ronghang Karbi Autonomous Council CM phan nangli muta la toitho la pen hoito la so hormu bang ke patu nangni la bagaimana lihat politics joine rat phan kapamang dua kam bagaimana li claim ke dia ila teraratun YSC Socialist Party hinpen terangki ajir pudumna chok khailan ke lakuhin jela bangso agosto cheklo tarik ko korni Karbi Autonomous Council CEM hawangalong lalang itu BJP program hu aja khada gara tatun khan lam chobai kani je te kang puthaksi nilitum isi rat phan ko bachi dun kang tum as hala so mailong tuliram ronghang jasemet sonilam ke kani je du is sonaban ke give and take ke avi Karbi Anglong ke selang liku as give and take ke Kokrajhar ben Guwahati phanchok ke cheng selang li ningje lo la pen hiniela li kani je bangke Karbi Anglong li inchi sida Meghalaya phandan itungke PTKA per give and take ke dak avi ke kolam selang li bang kani je lasi tuliram ronghang bang dak sonilam boni tu waktu isi bang alang li give and take puthak heglor pen information bang alang li patu joilo ba kali blog alang li give and take alang te bang chini ne let si a joine si kata solam ni te kang rong lok sen tu itu lasi inchi hini polam kali give and take bang ke ha samudan rong helan pedak inghilang soan laga jirgin dengan part lo la pen ke pu Havang pen dak lang honjara kaduk kawe isi 1624 square kilometer ke thedung west Karbi Anglong li achi tim dukai ge Meghalaya phan ki pidet ji phan 2021 ningkan Assam pen Meghalaya chief minister bangni tum Delhi long MOU chetok edlo la bangke la pen pining apong lo Meghalaya government pen hada ga deputy chief minister madame ninje verlo 15 August aprang ke la solong li blok 1 blok 2 kubang itu Meghalaya tum kachelong thulo kuke officially si bangkaning je la si niritum thegdulong la so good sita Karbi Autonomous Council pen punon la pen gedak Assam government pen punon jong si give and take ave pulutang te kopi pot si lamboy la tum lamta pi bedet la pen Karbi Autonomous Council pen ta la so good pi pot si kam khi ave det lo la si inchi si hini kolam kali ke thedung long le si Meghalaya so ke ponji la pen soni bangke alang li pulo west Karbi Anglong le give and take kapat chunji phang Pijus Hajurika phan chairman selam si la tum dak regional committee seng
Halaso Regional Committee ke Amria MSC Diu Fimas Laida member lo Cintonga MSC Obhijit Krota member lo Sochenga MSC Hetsirong Harda member lo Lapen Amrenga MSC Lidaterang Pi dame nak member dulu Lasi Laso Regional Committee ke Sengke Hak Kokrajar Bat Guwahati Farman Kapacheng YG Phala Laso Regional Committee ke Sengkali La ke la Beskar Anglong long le Meghalaya pan PPG pu halaso proses kapat chunji Phanse Laso Regional Committee bangke ke Seng La sini litung chuning rilo tuliram ronghang Karbi Autonomous Council CM pan nangli Mota la toitho la pen hoito la sohormu bangke patu nangni la bangke na lidat politics joine rat pan kapa mang gua kam bangke na likem hidai la pen raratunta ahok alam he chini lorpen hala ke chok che ke than along agriculture debdun taba bangke claim nangni pusini tum rat pan chuning rilu la sila solo korni tum chuning rituji bangke Karbi Autonomous Council pen la give and take project ko kutha Karbi Anglong le Meghalaya pan PTKA ko kutha special council assessment che phara nang litum resolution isi dengai pusuni tum demand lo la so resolution bang nang litum Assam governor la pen ge Assam cabinet la pen ge India home minister ko tum chelo nei je 1951 13 April ni nitum long ri ke chelong tang atu ya hoya tek bandu thimni da ka tha give and take ta da ge wanong ni ha Assam ko na le lo pre Guwahati ha Gwalpara give and take nitum chiding desa Karbi Anglong ma so give and take wanong le ko bang nangtum council of special session che phabe resolution deng seragnon la pen hinie bangke la so a give and take apa chunji bhan ke Seng a regional committee hala bang non ma dissolve bai ku Karbi Autonomous Council ban resolution deng nei busi nilitum pini pheran ke mai ben Autonomous Council bhan ni misi chuning rilo hala ke chok che ke than along agriculture debdun taba bangke claim nang nei busi nilitum rat pan chuning rilo la sila solo korni tum chuning rituji bangke Karbi Autonomous Council pen la give and take project ko kutha Karbi Anglong le Meghalaya pan PTKA ko kutha special council assessment che phara nang litum resolution isi dengai pusuni tum demand lo la so resolution bang nang litum Assam governor la pen ge Assam cabinet la pen ge India home minister ko tum chelo nei je 1951 13 April ni nitum long ri ke chelong tang adu ya hoya tek bandu thimni da ka tha give and take ta da ge wanong ni ha Assam ko na le lo pre Guwahati ha Gwalpara give and take nitum chiding desa Karbi Anglong ma so give and take wanong le ko bang nangtum council of special session che phabe resolution deng seragnon la pen hinie bangke la so a give and take apa chunji bhan ke Seng a regional committee hala bang non ma dissolve bai ku Karbi Autonomous Council ban resolution deng nei busi nilitum pini pheran ke mai pen Autonomous Council bhan ni misi chuning rilo